Alhamdulillah, capok mar. Mari babicek lain cakale. Lama deh kak. Kuy le. Lama pan ya lain cakale. Ya minta maafan kak. Sering bingko lama deh becek buruan. Nilasan misan wak korong coba babicek lagi le. Lah, ada apa korong kak? Ya kak kita lah tahu tibi le. Ceng wak korong ngarot perot kata jua. Tadi becek juga ya. Yo iya le. Ya emang kamu lo nyoro kaki le, nyoro siapa boleh. Oh ya wis kak, bingko ki kalau aku. Ya tu lilek lah kalako. Toko lari. Pasti lo hancurin hari ya korong lepas dem aku. Tuat. Akalah itu. Ngarah cek tak tahu napa ongku tang teretan situ. Cereng korong teloi parempai ngari. Aduh lah. Selamat berdetang teretan mat langge si kebaya rosoro. Lama deh becek biasa korong kak. Ini lemari le. Iya. Isi kelangkong le. Yang bola mau ya. Iya. Kening kay po sa poong kumat lang ge. Siapa nelpon? Kak Sati nelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah mak apa dah le? Alhamdulillah beres kak. Kaki dia dah remah kak. Beres. Sengkok mula ka matu le. Sing sengkok tolong yang lepas wala kake. Iya lalu rapa kak. Tangen tapi tang Roma. Iya bisa kau identitas ya. Iya le. Tadi ente
saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ya, Kak Sadin ngucak ngene bedina. Genting Roma mi rasa kapi. Ari nyoromat langge pe seropa becak. Mat. Mat langge. Mat. Oh, kakek, Kak. Iya, Mat. Lah kok apa mak purun kan, Kak? Kaki dek lakon, Mat. Ada, Kak. Wong tak dek lakon ayo ra ka Roma, Mat. Pak genting Roma pucor kapi. Apa becaki? Pucur-pucur dem, Kak. Tahu, Mat ngaraken ngelosot. Ya mai ping kok lah enter, Kak. Maju-maju kah? Kita ki ngolah capek kok dulu ya. Dia masih pucur, Kak. Kirdis saja, Mat. Ku. Pah dem masih naik. Gempang man corona ya lebih dinari. Antun, Kak. Ruh tak antun aja. Jola kalah. Mai, Kak, teku aki, Kak. Iya, Mai, Man. Tengah, Man. Iya, Mai, ya. Ku. Ngelosot kapi, Kak. Cek lah karte benyang pucor, Man. Cuma, Mat. Mari, Mat. Parah, Kak. Ya kari situng. Laku apa, Le? Aduh, tinggal Kak. Ya kena Kak tujuh, Kak. Beres, Kak. Boleh, Le. Tujuh. Boleh lakukan apa, Le? Genteng dia pucor, Kak. Kak, ya kenting lamare pa becebi sengko. Sengko toro na. Maran dina teku aki. Masih wat langge, Le, salah. Iya, Kak. Lah turun tibi, Man. Ya Kak Sadin tepak dedeng. Entek nak dulu, Kak, ya. Kok tinggal laeng. Iya, Le. Kakek, Kak. Iya, Mat. Milo beri kabar cek mulai kamu sore, Kak. Tak boleh beri kabar kok, Mat. Dia kayo ya dah. Kan kita beritahu ya. Enggak, Kak. Engkau lakukan lo beritahu belum, Kak Yoyo. Kakek demam kabar, Kak. Beres ya. Alhamdulillah, Mat, beres. Ya, Kak, aing, Kak. Lain nom dulu. Bila sebut dinak dulu, Le.
Ila wis Kak, engko ki nyaban dek lu. Lah terus aki sedek kan dengan bengkak yoyon ya. Iya iya iya. Ay, enggak minum enggak. Iya iya le. Lah, ara apa mat langgam melok ngalaki aing sekali le. Latino kak. Kasering kapolong rebi sengko. Oh. Ali rokok ke se rokok ya le. Jo kak. Oh iya le, bener le. Ya, rokok lagi. Kuh, sekelangkong kak. Jakarta di rokok. Kakek kala pelak kak. Aculian rokok kasengko. Lainan bimat langgo juga kak. Miki sering kapolong. Tak tahu mana culi pese. Tekak le may rupiah. Alah le, cek de iya. Sengko ibat langgar lah boleh ternyata kaki. Kak, singko mulai kada ya. Lah, mek lama boleh mat. Tok nang dilak ke lu ya. Inja Kak, tang kelakuan lah mare. Engko kada ya. Ila wih le, kalau dengan dina lama boleh tu ni. Apa panas kapi. Minta terkesa perisa suntik. Kak Sadin lah mangkat ke coba. Berarti nak minta terdemat langgerin. Mat, Beda apa Kak? rasa bek kelulaku na mat. Kok minta tersuntik mat? Lah, ara apa ya Kak? Teng dateng meceng lanceng minta atur suntik. Kok panas kapi mat? Mai macam mak kok minta atur mat? Kak, kaki minta atur dek Kak Sadin ara apa? Kak Sadin lah mangkat ke coba mat. Marah Kak, setiap orang yang disini kalak pernah do, tapi lupa dek cara ngargain. Sengko lah keran teritan tak diandian Kak. Ken sengko dek yang diharga diri, sikutu yarkin berenggake. Pangastete Kak yo, mana bentar dek teritan sita andi, teritan sita andi relaju perasaan lah. Ki kalau Kak, cek kuna sal metok. Kengen ya Kak, tak kira sesoki sing ngandar kade.
Montepang kaki sakit ngari ya. Pasti semesken, saya berkak kade. Masa kaki teke kak. Tang harga diri bi tang laku. Saya bantu kaki selama hari. Poror belum rokok sebungkus. Marah jawab kak. Cek metro. Mau beri pesan moral pakai tak kebi bibir.